My name is Masha, and in today's edition we will speak not only about the possible places for volunteering, but also about the reasons why people are doing this. Under one roof was a theater festival which was held this autumn in Riga. It was organized mostly with the help of the volunteers from Riga Pupils Council. Let's have a look what they managed to do. Rīgā 1. septembrī notika pasākums zem viena jumta, ko organizēja Rīgas skolēnu domes brīvprātīgie jaunieši. Brīvprātīgais darbs, manuprāt, ir viens no vislabākajiem veidiem, kādā veidā tu vari iegūt pieredzi vispār, kā strādāt komandā, kā vadīt kādu konkrētu komandu vai darba grupu, kā uzstāties publikas priekšā, iegūt ļoti daudz jaunas zināšanas, teiksim, izmantot radošo domāšanu. Tādā ziņā tā pieredze ir tik ļoti liela, un to vienīgais, kā var iemācīties, ir tikai to darot. Un brīvprātīgais darbs ir pats labākais, kā to var izdarīt, jo, ja tu strādā brīvprātīgi, tad tev pašam ir lielāks zinums, tu strādā ne priekš sevis, jo, ja par tevi par to maksātu, tu negribētu to tik ļoti, tu tam nepieiet tam ar visu savu sirdi. Strādājot par brīvprātīgo, cilvēku uzreiz citādāk skatās, tā kā viņi nedomā, ka tikai tiecās pēc materiālām vērtībām vai kāda cita. Tas vairāk ir tā, ka es strādāju brīvprātīgo darbu un uzreiz darba devējs skatās tā, jā, šis puisis arī var izdarīt to bez maksas. Tas arī Rietumē Eiropā ir daudz populārāk, kad strādā brīvprātīgo darbu. Daudzās universitātēs vajag strādāt brīvprātīgo darbu, lai nepievērstos tik ļoti precīzi mācībām un grāmatās neierūptos. Jā, un Latvijā es ceru, ka kļūs populārāks brīvprātīgais darbs, un skolēniem tas vislabāk ir, jo ziemā jau tāpat, ko tad sēdēs autobusu pieturā un kaut ko lietos apreibinoši, kāpēc nepastrādā brīvprātīgo darbu, kas vēlāk atsaucās daudz progresīvākā, ģeometriskā progresijā augsts alga normālā darbā, kur maksā arī algu. Tā kā es domāju, ka brīvprātīgais darbs tā ir nākotnē cilvēkiem, kas strādā. Es darbojos Rīgas skolēnu domē, bet ņemot vairāk Rīgas skolēnu domē, rīko vairākus pasākumus, diezgan daudz, kā arī mūsu cilvēks lūdz kā brīvprātīgos arī citādos pasākumos. Tur, piemēram, es zinu, ka vasarā es piedalījos teātra festivālā kā brīvprātīgā, tādēļ arī tas nav mans vienīgais pasākums. Es diezgan aktīvi piedalos kā brīvprātīgā un palīdzu. Pasākuma laikā gaisā virmoja prieka noskaņa, jo gan mazie, gan lielie varēja izbaudīt lieliskas atrakcijas, piedalīties konkursos un lielajā loterijā, iegūt balviņas, kā arī uzzināt daudz ko jaunu par brīvprātīgā darba iespējām dažādās organizācijās. Lai popularizētu brīvprātīgo darbu, es domāju, ir vajadzīgs ļoti liels informācijas apjoms jālaiž cauri skolām, jo ir ļoti daudz skolēni, kas ejot cauri arī Vērmanas dārzam šeit un prasa vai kaut ko palīdzēt. Skolēni grib to darīt, bet viņiem nav šīs informācijas pieejas tik ļoti liels, jo informācija, ko mēs Rīgas skolēnu domu nosūtam uz skolām, viņa brīžiem ir tā, viņi apraujās kaut kādā momentā. Un līdz ar to ir grūti noteikt, kur tad ir tā problēma. Tāpēc es domāju, tas informācijas apjoms, ja viņš tiešām nonāk no mums patiešo pie skolēna, tad problēmas nekādas nebūtu. Rīgas skolēnu domes brīvprātīgie bija parūpējušies, lai pasākuma noslēgumā ik viens apmeklētājs varētu nobaudīt uz vietas gatavoto cepuma kūku. Es no šī pasākuma gūstu to, ka man ir ļoti liels gandarījums par paveikto, jo sākumā tu to visu sāc būvēt no nulles, un tikai tad, kad tu redzi, kā tas viss top, tad tu saproti, ka ir bijis vērts, un tad, kad ir pasākuma noslēgums, tad ir tāds ļoti liels gandarījums un ļoti liels prieks, ka jā, beidzot tas ir paveikts un ir bijis patiešām lieliski. When people speak about volunteers, they usually speak about young people who are trying to get experience for their future life. But there is also a possibility for those who already achieved something in their life to share the experience with others and stay an active member of civic society. In the following video, we show you such an example.
Κάνουμε εθελοντισμό εδώ, προσφέρουμε εργασία για τα παιδιά, γιατί έχουμε αγάπη για τα παιδιά. Είμαι εθελόντρια και κάνουμε τραχανάδες για να πουλήσουμε για τα παιδιά. Σήμερα ήρθαμε για να κάνουμε τραχανά, ζυμώνουμε και κάνουμε πιτάκια και τα ανοίγουμε, τα απλώνουμε και μετά τα επεξεργαζόμαστε για να κάνουμε το τραχανά, τον οποίο πουλάμε και παίρνουμε λεφτά για να προσφέρουμε στα παιδιά του παιδικού χωριού. Οι εθελοντές μας κάνουν πάρα πολλά, οι εθελόντριές μας κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινώντας από αυτό που είδατε σήμερα, κάνοντας χειροποίητους τραχανάδες, χελοπίτες, γλυκά, μαρμελάδες, βοηθώντας να στηθεί ένα παζαράκι που έχουμε, βοηθώντας κάτω στα 2 περίπτερα που έχουμε την περίοδο των γιορτών, πουλώντας διάφορα πράγματα που κάνουν τα παιδιά μας, διάφορες κατασκευές, κάνουν μπομπονιέρες για φίλους που θέλουν να κάνουν κάποια βάφτιση κτλ. Ένας τομέας είναι αυτός, είναι εδώ, ο άλλος τομέας είναι μέσα στην πόλη, είναι κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο τομέας ευρέσεως χρημάτων, διότι αυτό το χωριό έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Για να βρεθούν λοιπόν αυτά τα έσοδα, αυτοί οι πόροι, χρειάζεται μεγάλη φροντίδα, χρειάζεται πολύ τρέξιμο για να το πούμε κοινά και χρειάζεται και αρκετούς ανθρώπους και με ειδικές γνώσεις, αλλά και με πολύ νεράκι και με πολύ καρδιά. Λοιπόν, αυτά τα γκρουπ των εθελοντριών έχουν και νεράκι και καρδιά και γνώσεις και έχουν και μια κοινωνικότητα τέτοια που μπορούν να την εκμεταλλευτούν για καλό του χωριού. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα βοηθώντας το παιδικό χωριό, έτσι ώστε να βγάλει κάποια χρήματα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το παιδικό χωριό δεν έχει ενταχθεί σε κανένα κρατικό φορέα μόνιμα και πάγια για χρηματοδότηση. Έχουμε μόνο έκτακτες επιδοτήσεις, οπότε αυτό για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αγαπάμε τα παιδιά. Γιατί απλώς θέλω να βοηθήσω τα παιδάκια. Η ευχαρίστηση μας είναι όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Κοιτάξτε να δείτε, εθελοντισμός σημαίνει προσφορά. Να προσφέρουμε κάτι δωρεάν, αγάπη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ μέσα σου, να μην το διατυπαγγίζεις και να βοηθάς εκεί που πρέπει. Εθελοντισμός είναι η ψυχή της αγάπης. Για μένα. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Καλό είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό είναι. Εμένα σημαίνει αγάπη. Αγάπη. We already talked about Ecological Year in Germany, where one can get an experience of working with plants and nature, but Ingel Gardens in Latvia also offer such an opportunity.
Latvijā brīvprātīgā darba iespējas ir ļoti plašas, sākot no darba dzīvnieku patversmē un botāniskajā dārzā, beidzot ar video sižetu veidošanu. Brīvprātīgie par darbu botāniskajā dārzā parasti uzzina caur interneta portāliem, teiksim, kā Brīvprātīgais LV, Prakse LV vai arī caur draugiem. Piesakoties brīvprātīgo portālā, tās dalībnieki regulāri saņem informāciju par brīvprātīgā darba iespējām dažādās dzīves sfērās. Palīdzēt Salaspils botāniskajā dārzā iespējams ir katru gadu, laika periodā no maija līdz pat novembrim. Brīvprātīgie strādājot brīvprātīgo darbu pirmkārt jau motivē paši sevi ar to, ka viņi strādā, ar to, ka viņi nesēž mājā bezdarbībā. Viņi iziet sabiedrībā, ir sociāli aktīvi. Dienu un stundu skaits, ko brīvprātīgie pavada strādājot, nav ierobežots, jo dārza personāls ir pateicīgs par katras darbīgās rokas palīdzību. Ikdienā strādāju Atomfizikas un spektroskopijas institūtā par dabaszinātņu laborantu. Šeit es strādāju par brīvprātīgo pārsvarā siltumnīcās, bet šodien ir pēc vakardienas vētras jāpalīdz ir ārā dālijas apriest. Es aizpildīju anketu mājaslapā brīvprātīgais.lv un man apmēram pēc mēneša atnāca e-pasts, ka botāniskajā dārzā ir iespēja strādāt par brīvprātīgo. Un tā kā es pat esmu no laukiem, man ļoti gribējās kaut ko izdarīt tādu, kas nav saistīts ar sēdēšanu 4 sienās. Brīvprātīgie paši var izvēlēties savus darba pienākumus, darboties siltumnīcā, ravēt, kopt ziedus vai aplaistīt stādus. Par brīvprātīgā iespējām es uzzināju no vecmāmiņas. Viņa man pateica, ka tāda iespēja vispār ir un kā vajadzētu palīdzēt viņai. Pirmā kārtā es domāju, ka tā pati darba pieredze ir tā svarīgākā un, protams, palīdzēt jau vairāk arī gribās. Jo mājās jau īstā nav ko darīt, tu sēdi, tur skaties televizoru un tā labāk kaut ko labāk izdarīt. Mans personīgais iegūms no brīvprātīgā darba būtu droši vien jau, protams, pieredze un es kā jau gribēju savai vecmāmiņai palīdzēt un vairāk iepazīt jaunus cilvēkus un ar viņu arī pavadīt vairāk laiku. Es ieteiktu citiem nākt uz botānisko dārzu, tāpēc, ka šeit ir iespējams labi pavadīt brīvo laiku, ir iespēja fiziski pastrādāt labi, jo, kā mēs zinām, dvēseli ārstē fizisks darbs. Un visu nedēļu sēdēšana pie datora, izkustēšanās nāk par labu veselībai, sirdī, plaušām un pašam garam. Ieteikums, kā motivēt vai piesaistīt brīvprātīgos būtu, teiksim, viens. Vairāk reklamēt šīs iespējas pieteikties. Jo, ja tu nezini tās vietas, kura pieteikties, tu nezini vispār neko. Tu domā, ka vispār tāds iespējas nav. Tā kā tev kā draugs pasaka tāda iespēja, jā, ir iespēja. Bet, teiksim, no malas, ja tu nav ieinteresēts, vai tevi gribēšana, tu neko nezini. Un, lai tu, teiksim, motivētu, kā teicu, viens reklamēt, otrs sadarboties ar vairākiem draugiem, iet pulkā. Ne tikai viena tā, diva tā, bet, teiksim, 3, 4 vai 5 vai kaut vai 10 atnākat. Un tā teikt, kolektīvā darboties, lai iespēja. Tā teikt, ne tikai padarīt tā darba sajūta sev, bet arī citiem. Statistika liecina, ka brīvprātīgo skaits Latvijā ar katru gadu pieaug. Pieaug arī piedāvāto iespēju klāsts, tepat Latvijā, kā arī ārzemēs. Studenti nereti var apvienot brīvprātīgo darbu ar praksi augstskolā. According to the recent changes in German law, voluntary service was abolished. Instead, Bundesfreiwilligendienst was introduced, which broadens the age group of those who can do volunteering. Philipp is one of those who is currently doing his Bundesfreiwilligendienst at the Uniklinik in Münster, Germany. A new law was recently passed in Germany which abolished the military conscription. According to it, male citizens are not anymore obliged to serve in the army or to do any other alternative services. That's why on the 1st of July 2011 the so-called Bundesfreiwilligendienst was introduced. Mein Name ist Philipp Großmann und ich bin 19 Jahre alt und ich mache einen Bundesfreiwilligendienst hier an der Uniklinik auf der Station 10b Ost. Das ist eine Intensivstation für internistische, für alles Internistische eigentlich. Also wir haben größtenteils Herz, aber auch alles andere, was irgendwie mit innerer Medizin zu tun hat eigentlich. It is an opportunity for almost everybody to do volunteering without any gender or age restrictions, if you compare it to Freiwilliges Jahr, which is possible only for young people until 26 years old. Also mein Name ist Anne Hönig. Und ich bin die Assistentin für die Pflegedirektion und bin unter anderem zuständig für den Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziale Jahr mit einer Kollegin, Frau Wickermann, zusammen.
Uniklinik is one of the institutions in Münster where one can do Bundesfreiwilligendienst in the medical area. Bis jetzt sind die alle zufrieden mit den Einsatzbereichen. Also ich handhabe das so, die schicken ja die Bewerbungsunterlagen ein, dann werden die schriftlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und in diesem Vorstellungsgespräch kristallisiert sich raus, wo die Tendenz ist, was sie gerne machen möchten bei uns, und dann gehen die in die Einsatzbereiche rein, hospitieren da einen Tag, sprechen da auch oder ein paar Stunden, und dann wird mit der Einsatzleitung dann gesprochen, wenn beide übereinkommen, und dann können die dementsprechend, wann sie anfangen wollen, weil man kann ja im Bundesfreiwilligendienst jeden Monat anfangen, und dann beginnen die ihren Bundesfreiwilligendienst. Also es war so, dass ich schon meinen Zivildienst gemacht habe nach dem Abi. Damals, ich hätte 6 Monate machen müssen, habe ein ganzes Jahr gemacht, weil es mir so gut gefallen hat, und im Behindertenbereich, und habe da für mich erkannt, dass ich mir das mit Medizin ziemlich gut voll vorstellen könnte, weil also das war nicht direkt das, was ich da gemacht habe, aber ich dachte mir, das ist mit Sicherheit das, was auf Dauer das Richtige wäre. Und dann wollte ich mich bewerben zum Wintersemester, und die Frist war 2 Tage abgelaufen. Und daraufhin musste ich dann irgendwie bis zum Sommer jetzt halt die Zeit überbrücken und habe überlegt, was machst du? Und dann dachte ich, fängst im Krankenhaus an, dann hast du nochmal direkt den Einblick, ist das wirklich was oder stelle ich mir das nur so vor, dass es was ist? Und also es ist jetzt nicht, um irgendwie die Zeit totzuschlagen, sondern schon auch nochmal als Erfahrung. Und es hat mich bisher, ich bin jetzt 6 Wochen hier, total bestätigt in dem, was ich machen möchte. As a concept, Bundesfreiwilligendienst is relatively new, but it has the same purposes as any previous voluntary services. On the one hand, institutions get inexpensive workers and in some cases future professionals. Wir sind sehr zufrieden. Also der Anfang war schon gut. Wir hatten die Bewerbung relativ schnell und zügig, und die Anfrage ist sehr groß. Also von daher können wir sagen, wir sind zufrieden. Natürlich muss man jetzt abwarten, ob das die nächsten Jahre auch so weitergeht. On the other hand, volunteers can get an important practical experience. Dann habe ich dann so meine ständigen Aufgaben, Dinge aufzufüllen, dass immer alles irgendwie da ist, und so ein bisschen aufzuräumen, sauber zu machen, wenn ein Patient verlegt wird, das Bett neu aufzurüsten, dass da eine Neuaufnahme kommen kann, so dass man halt auch was zu tun hat, wenn man gerade nicht gebraucht wird. A lot could happen during the volunteering time, and you never know how it could influence you. For Philip, an important moment was a case with one of the patients. Wir haben eine Patientin bekommen, ein Mädchen mit, ja, wie gesagt, Mädchen, also eine 17-Jährige, die ist vom anderen Krankenhaus verlegt worden, weil die halt die notwendigen Mittel nicht mehr da hatten. Die hatte ein akutes Atemnotsyndrom. Nach allen möglichen Vorerkrankungen war es halt so, dass die Lunge überhaupt wirklich so gut wie gar nicht mehr selbst gearbeitet hat. Und die ist dann wirklich, also eigentlich haben wir so junge Patienten nicht, ne? Und die ist wirklich gekommen und die ist an so die Maschinen, die man wirklich nur im letzten Fall irgendwie noch einsetzt, dran gekommen. Und ja, jetzt habe ich gerade vorhin noch, habe ich ihr das Frühstück reingebracht und habe mich eine halbe Stunde mit der unterhalten, und dann ist sie erstmal mit mir noch über die Station gelaufen, und der geht's wieder super, und die war wirklich, also die war richtig schlecht, also da wusste man nicht, ob sie es schafft oder nicht, und da geht's richtig gut wieder, und das sind schon so Sachen, wo man schon so denkt, es lohnt sich. So from now on, it is absolutely free for everybody to decide if he or she wants to do voluntary service. Bundesfreiwilligendienst? Ja, also aus meiner Ausgangssituation würde ich es auf jeden Fall wieder machen, weil es einem endgültig zeigt, kann man damit umgehen oder nicht. Und ich war mir zwar vorher auch schon sicher, dass ich Medizin studieren will, aber ob man es sich wirklich richtig vorstellt, weiß man nicht, solange wie man es nicht erlebt hat, einzelne Dinge, ne, die man halt sieht. Und mich hat es halt bestätigt, aber es hätte halt auch sein können, dass ich gemerkt hätte, da kannst du doch nicht mit umgehen oder so, ne? Oder du hast da irgendwie eine Hemmschwelle oder so, Berührungsängste. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. We've tried our best to cover the topic about volunteering. I hope you enjoyed our videos. So this is it for today. Have a nice day. Bye!